Gavumenti kurabira Minisitiri w'Ebyamagara n'enteekateeka z'okukwatiraho abakugombye okucondooza aha mibazi y'ekiraguje omu ihanga. Eki kigendereire kuhwera kutunguura ebyamagara na munonga okumaraho ibara ry'emibazi. Ah'izooba rya tarehe 6, Purezidenti Yoweri Kaguta Museveni akasiima abakugu aboosire bakwatireho ihanga omu by'okucondooza omu mibazi y'ekiraguju kandi yaraganisa okubakwatiraho. There is a group called Herbal Medicine. I think these are from Mbarara. Waliyo ne group eyitibwa Kazeire Herbal Medicine ndoza bebakola Kazeire eri Mbarara. They have also discovered something similar. Nabo bakoze ekintu bavumbudde ekintu kyekimu. The people who took these medicines recovered 4 days earlier than those who were using other medicines. Abantu abakozesa eddagala lino baawona ennaku nnya ng'abakozesa liri ezzungu bo tebannaba kuwona. President hona nayongera ngu eki nikija kuhwera ihanga okureka kureebera aha mpwa buhwezi. Twali twetaaga okufuna wetugezeseza eddagala lino oluvannyuma abantu tusobole okubakkiriza. And some of our friends were playing around with us. Abantu abamu baali bazannyisa era nga bagezaako okwotaanya enteekateeka eno nga bagezaako okutulemesa oba okukulowooza nti tuli serious. But you people, our children have studied. Now they have built their own lab themselves. Dr. Edward Kaziro wa Kazire Health Products n'omwe abakugu abasiimirwe kandi abo gavumenti erikwenda kukwatiraho. Tukozera omubazi gwa ulcers, turiyo ntukora omubazi gwa shukari, turiyo ntukora omubazi gwa kansa, turiyo ntukora omubazi gw'omushwija. So omu bugufu omu myaka mikye omu misho Uganda neeza kuba kimwe kya kabiri ky'emibazi y'ekukoresa omu marwariro gayo emingi neeza kuba neekorerwa hano omu ihanga ryaitu. Arikugambaho na TV West Kazire nagira ngu bahereze kukora omubazi ogurikumanywa nka vidicine ogurikurwanisa COVID-19 hamwe n'obundi bukooko oburikuteganisa ebihaha. Kandi nyenda kumanyisa abanya-Uganda Kazire clinic etwire neeragurira endwara z'ekika kingi. Okwiyaho ngu ekiriyo nkitangaza n'okugira ngu gavumenti kwetwireho omubazi gumwe kugukyebera kakase Kazire ekora. Yatangara kureeba omubazi gwine amaani kukiza emibazi y'ekijungu. Ekya gavumenti okubakwatiraho, Dr. Kazire nagira ngu baatireho enteekateeka oku barakoresa obuhwezi obw'okutunguura ebyamagara okuhangaho emirimo hamwe n'ebindi ebirikugasira ihanga. So Uganda tinsi y'okugira ngu n'ey'okukaba omu bikwatiriine na research na n'eby'emibazi tinsi y'okukaba. So itwe nk'abanyasayansa nituza kukora eki tukwetaaga kukora. Nicho kiturekera omu za university tukagumamu mbweshi hati abantu abamwe nibambuza mwe nkiwe Kazire omu university noronda muki tinkikorera sente konka ninkorera ihanga ryanje kugira ngu ryakomoroka omu muhingo oguruhanga amperiremu obugiga bw'obwenge omu kicweka ekyo. Omubazi ogwa vidicine kishanjirwe ngu nigutamba amangu endwara ezikwatiriine n'ebihaha wageragyeranisa n'emibazi y'ekijungu etwire neekoresibwa omu marwariro. Aha bwa TV West Era Akiza.